Oh, yo, Bushafo, every be Mr. Baffour. With the Mofa Chemi and Kadia Yasani Kakra. My late Kakra, 25 minutes. SSC school country, and I know the other my late. Because he bent to you, Musufo. Since you could say, or Peso Kum Jaffu Dija. Or Peso say, SuroWiase for TV. No, Juma ye. No, your mamma for or semen catcher and say. Atia bisa any agro na bento sisi kusemen catcher or say baby a chichira board hon ye sign no se konfo aka bibi na onti ase a on na so man no na ye nipa boni ni mo hihye a wahihye nti e na wo sori a wonam na wo bisa na wo de nipa boni fo we nipa boni fo en catcher wo eti wa kwanchere no bisa no say ade no ya kwanchere na najo ose wo free na kui ose me no bi ma no menom kakra ebiara mo fa che bi sisi kusi me no bi ma no ebisa de sade no ya kwanchere na najo ose wo uye mamofo na video we pia najo awo odisumu to abrabo so odisumu to abrabo so eti se kusa de o kire me no me ye ne sa beje nsa Ghana Bosom nyina mo beje nsa ene mi jaha nyumra akosi bentel ni Akan TV for na me sama o mama o bentel asema baba na pa me cho owie ya wasan akwakobo midua na di ewo si me so se me nkire me bobre ma kire wia sisi kusu abase o de akwankire na ba ye nya na akwankire na najo na di nti o se enya na najo no o se o di sumu to bentel abrabo so ti Ghana abosom no kwafo ni nsuo no kwafo nyina mihwe nsa bi mamo mihwe mamo musom na kwankire be monye ne fita so da mu nyina ase enti no sisi ku ka kire me say akwankire no memfa start junction na memfa ngura mi fie kwana no na me yesa akwankire ni bia bibia ni ho konfo ncheche na odi ma me no so ba ncheche na odi ma me no ba enti meka ni nyina wo video ni dia no me to be bo Akan boko o sakumba sese kusi men kanche o se wuni hwe na men kanche o se pru bia wo ne safoa enti dua no ya dane da mi twa kakwa mu de mi twa jonshi mi hwie nsa ne bi bentel me to barrier o fa kakwa mu ucha kakwa mu ka mo bentel me samai wo e de wa maka kwan utwa kakwa mu ahwe nsa ne bi na mi hwie ka kwan mo me to barrier Akan TV for 2 car omutwa mu ojonshi omka hwiase matomo barrier jonshi nini sese kusi men start o jonshi ense bia jonshi bia me di bi begu so mo se bo ye mamofo mese mo juma first mese mo juma conform afu betie ma bre from Juada dia wo tisi me so no me nkoye onkoye anope no free me so video me kwa abakono me kasa 1 hour me kasa 1 hour me wie me ti ma bre da busiafo me sram video no me ye error bi wo ma mo fa che me error no bibi wo ma na ma nkan yi a mo fa che mo nse ma bre anti me sram enye mea from Juada bi nye nipa ahonhom na ni me dile no omo soso mo show me ti krowe so he kura de san ma ye video akosi me fie kwana no mo hu nipa aboha 8:30 me ye video akosi me fie kwana me ye nipa edi mo ko bonim ye hare sese kusi mento me bo bente o ye mamofo mo pusu nunum na mo bete ne kankai Akan TV ye fake hwe ba bia me gina ma ye dey hwa anajo kura me team light of me hu bida mo de me kwasi ye he agro mo ni so konfo ba fo sori o be ye adwuma akwakire ne ba beba why sese kusi me fa ma o se sakumba onye konfo papa asam ne ba ye konfo papa na so otobo eye abise hu u sai sema wo be kai nya watu mfutu agu Ghana fo ani video pia he kra mi team bus stop o twa bus kra o mo dwen ho akonya siwa wo betena so he o hu twa bus o hu akonya bus stop ni obunim se wi abeba nsuo beto o magye ni nyina asisi ho so hu he shop bi the car park crack ha wuntua o big shop car park hu abiasa
kura me timu hye nipa ohun anaju kura abrochire fe na mimi ye nipa mo de me kwasie ye conform afo sorry video we ba unsaka o be ye part 3 and 4 siseku na se men kan kire wo osisini na omukotwae no siseku se men kan kire sekumba se epuru bia wo ne safoa epuru bia wo nti de okwa ndi agro bi kra ne kodie osisini na ye twa 3 and 4 part 1 part 2 part 3 part 4 part 3 no conform na wutwa Baffour ni din sikantam me no kasa ye 6 months ni one na being festival no and am your audio bro me ye bi bro na me audio na respond say wa mix me bruche still am en frɛ sa no omunim de eba sakumba so ogimi na ntwie se de me ka first no and asisiriku ani de ewu ate asi me so ma bre from juada nana enya agro no mo ba en de me hu se sisiriku koe te bia de ewu ne gira me so se de me ka no me nam kra na mayira mo hia bruchire fe wasiafo mo de beti asie mo de beti asie me siamo video no me mistake se me ye adwuma 1 month kra e betuma tuo mo ka boso me omu nyina aka me correct me ho me ye adwuma 1 month a etimi tua Akan TV for manager eba ase afe enye 1 month me ye mistake e ya afe enti na me se bi o ma me se mo fa cheme no mabre mo hwe kura bi je mu fe asiafo se me mo de meti asie agro mo ni si o na mo pusu ni nim wo ba te de kankai sha mo se bo ba bo kramo awo me chen no ne farefo ne me no video pia wo se ampa ahonhom na de me ye adwuma be shebo bia nhye video se maka che se part 1 and 2 no ye mreki 1000 bentil se kusi men ka che se ye nkum dwafo obi dwafo no si bi mbisa so wo yi oni asi mpunam okofo boni na nkrofo ka ne ho asem e comment so aska me omo no wa bisa na se wa o de konfo asora nam ate bisa de ani agro na so ka ba bi echeche aboa no ho de esi ano mo hwe mimi ji asase we mo hwe ka kwan mfuturo da ho anka wo e to bi oha hwe agro mo ni so be ma mi twa bi ama wo so se wo be ma no bi ama a mi twa bi ama me mpajeje ensa no e de kra me mpe ensisi kusi me nom kakra ba nti be nom nti be ma wo nsa ni me du fi ade aka me de besi ho nti anu abesra me na ma no bi ama why wo nsa ni why abusiafo ofiriju adam nye di pada sakumba so ogimi na ntwie ena di ewuo ni sesiriku baae na om se asem no kra de ye nkantwa na ntwie ti memra bonti di ewuo ne di kan baae ena sa dua bo fake no omko bo sesiriku di akwankyere ba anti na mafu gira ho akwankyere ne ba beba tie pa akwankyere ne ba beba na ma tra Johnson me do Johnson bia se me ye bibi do Johnson bia se me ye bibi ana kwasi bent Akan TV me do kra gira nkwanta bia so utwam won kwanta me hwie nsa me hwie nsa jagane kwasi cameraman me hwie utwam won kwanta bia so amasi ban ka mo esu ban ne mo ofro ka so kwa adwuma udu nkwanta so aka mfa hwiase ka bia obefro Ghana udu nkwanta so ameton okra sese kusi de mpe bia menka akwankyere na ba wo ye mammofo adwempa nyutim hwe jagane asemato no cameraman ensa we nko atimi tua aka bosome aboa mo de meme kwa akotena bruchiri asiye na asiye de na misuru me baby amema bobradu ye de be kotena asiye ho bisa na mafo bisa na mafo me de masi me ho ban o me nya kwase o masi me ho ban mo pemachi adi ewu ho yo so ebe ma no on tente na me ba ko ya asemasi o na ye ni komo o de ndi ase me de me nkoya hwe obi nka se puduo nhye na kwahye dia obi abedi nejo video ba konfo bia buba uso ti Akan TV bia o fake bu he kura mi gina me ya de me kwasi mo sankrofo agro mo ni si o hwe mo hwe uza brochi efe mo hwe me ya de me kwasi
agro na mukodi ye na mapusu nu mo bete ne kankan na natie video no part 3 no na wutwa ye interview sauti kan de onim fa asem we ho uya ton sedi se me no kasae de ekoso nu nim ho hwe de ewo ni secheku na de abreme part 4 no akwankyera no na me de ba be ma otie ni ye pa na ai obi apatie akwankyera le ba eno na part 4 secheku su wie omonti bibia se amonfre na obeba mimi feki o enye Ghana fo asofo ni akonfo atrofo ni bi mi obi amabo me bra pa honhom na de me ye adwuma ba this time ebia me wa shank mada enso enye me di machi no me na minim na nanom akonfo a mokom no kurem ma bumo dia wo tisi me so from Juada no hey mabre mi didi kura mi gira ho mi didi kura mi gira ho me wo so che dia wo so onko na no pe me sorry na dia wo afiri so mi ama wo se maba mi ni pam bibisa no se na katechi ye nya akwanche o si dabi ye si niema wa chire enu memre da ne awie ti memre da de kwa bia da fo apa memre da no pa me sorry na dia wo ko who say my different e ko 5 days me makra kasa me ho ana bia mabusuafo a me ne omoto bia kasa me ho ana me bu afu abruchi mo de me makra yi se wo sakumba wani huhu kwasia dia se kusu me ka cho se funu bia o de safoa de okwa de wa anya hwe siri na akotwae enti no ye betwa bia kire adi me basem unim nana nana mafo dia wo bae no tuo not me hu ni se de tuo se no na ne se gu ne bo ba bia me ko bia ne se gu ne bo mi tuo na otiem obesira me no ha video na me ye na no pa no bia o se me nka so he mu hwo car park ene ade machi emo bia metutu cash tie ni Ghana jaw car ho ba this time ade machi ni awia o cash ho ne manyina o chima bia ni ha o bia mpe kura me team no mo de me kwa bruchiri se mo de me kwa sie se ede mo hwe obia hwe bi free car ya parking ho ha car se sisi kwa ho ebesu ayi enfuturo mo no kwasiafo memeti kro we mo de me kwa sie se de mo kwa kwa ede ene me expose mo big time video we mra yankwa wie no na wo sakumba wajuma sei Akan TV nkwasiafo mutwa fake akonfo no mojuma sei na afebu nyina ma wo se wiase no wo pese dua bumbo kwaku a sisi kusi atinisi ate ase aha mo hwe ka big ayi pao ayi omo to kaso ha siasa kumba wo ska metobi abreo eya wo yi Ghana ai sakumba wo ska eya metobi abreo wo yi Ghana yo nana mafutie akwankyere ne beba na akwankyere no enu fiada video to mu manda na owi akwankyere ni nyina sede awia ye no sa na nsuo so beye ha sede awia ye sa na nsuo beye bi gira ha akyere akwankyere no sesire kuse kotokodu duro na mafutie ni yo mo me komfo ntie Baffour ni menkwa na me ka se ma utie SuroWiase fo ni bibi chi omo so amena omo ka cha me se de obanum kakra ma mi o na onim se how ye busy o drive bukro ma so mra ya adwuma ntu apake o ka si ono abe ye video why no anom kakra ma mi ntina na hwe me nom me mpaji on sisi ku na se me nom kwasiafo mo hwe kura mi gira so mo se me de mo de me meti asie ye ha kofo agro wani so e be furu mo se mo kwasie o benti abusia me no me mutiri so se de sakumba kai no Akan TV me no memo mo hwe ihwiensa Samo mabwa sakumba no obokro no na video we pie ana asemi bae ma delete mu ne sakumba video ana mo de mo sako ka me sama osura Ghana abusum nyina empai mo Akan TV from manager to driver on show biase mo hwa mi hwiensa anu ana obia ko sakumba ne Akan TV fo comment eba yes sakumba wi omo eno de benti Jimmy fo no nkoka o obi video peso kumdwafo digwa o se SuroWiase fo adwumanti ena ode nam
ena konfo bi ava ena kwasia wo Jimmy o papa kwasia no de awo aboa bi ba wo de meme kwasie he ba bia mi gina kroma metima nante anadwo akobi obi ankame aboa la that mema moni mo guase poto awu se mo se mbabo kramu na ha na agya kwankyere no se kusi uto bo ikwaduduro na fako de tade nkyira ho se badi kan de patre na ma ai patre na obesa wuti aye interview aka me no kasai no na ma bro abre de ewo no ma bre pa na wotwi o he cars na twam kurasefo se mo de memeti asie brochire for mo hye o na mo nua brochire ni ma bre na mo bia hu Akan TV ni Sakumba hu ehu se ma wi ni show no uma Sakumba eli Akan TV for ehu se ma wi ni show no se kusi o de sum ato benti abrabo so Ghana for ukofro ka benti timasi bia wo be fro ka gi se unim video yi na nim video na akọ be o fro ka benti tim na akọfo a ene wa wasem Akan TV for ka de o mbe hye ase akumo mu nyina because o ma so o mo beboa o mo ba so o mo be di suma so ja o ni fake akonfo no ena konfo papa bia after video we o pa de o be de o peye so o be ba Akan TV a ene wa abruchire fo minu amoma mani na ho ne ebre o mo bua che ai o mo bua che enti Sakumba kra Akan TV fo twalo ubia ka bi ni machi Sakumba kra ai wo book crofo ko he comment crofo esuon waje o musika enu de benti hu yo obi adwuma ho ye no obi sa na se okaya no adi na tem aboa we mi di me benti beti ma hwe no beti ma hwe na mo be hedi petiti bi fie beti ma hwe no ama ne baby ada baby papa nya baby fo kwasia o manager no kra oba me accommodate no mo ma fe ne me na mo de baka de anya kwasia Sakumba we kwasia ni hu fi we onu je o se wadome wo kromfo no me meka ya tai ko comment section kromfo om so obu omu Sakumba black power ho asebo mai 3 million buy SuroWiase photo kwan hwe de se kusi enkudwafo oni dwa o ai se ohun mo hwe ka o ridge over hwe ohun esiwo chima bia ni ha esiwo chima bia ni mo he ka se gua mo he dan no ade be chi Ghana nke tutu hu ni emanyina obi ampe kura metim no na kro we mi metim a mo de me kwasi ese mo kwa me ho adwuma me yare kura me ntoduo emmoa na ma foje akwankyere no tokwaduduro kota de nkyirem okwa hwe asema Sakumba gira ho kaaye no minim video no so tie ye se kusi gira ho fa benti gira ho bo benti din aye bonada ne bo benti din na ensema Sakumba kaaye nyina la kagu kwadu no so uya fa se tade nkyirem fa benti gira ho ma sa ansem no so ka me mabusion o ka de o ka fa me ho ne vera ka de same ti gu kwadu no so uya fa se tade nkyirem na ja ho bra konfo me ma wadwuma hia kire me Baffour na me ka sei me nim se me ka ho be ye o ferifo de me o bosomfo me ba ye man ka se me pe o bosomfo se ku ni die wo num na e pa che o se me ana mo pe me adwuma na mbe ye me metima bro kire wa bosom no na e pa me che o se me ana mo pe me bosomfo emire bu ka chem se ye onwanwa because nipa aba o mo so o mo pe o mo mpe bia na o mo ni bi edi bachi o Sakumba o so de me metiasie ye ha agro mani so me se kusi me mfa video no menye ensi enu me kwana no bia akwankyere na no konfo ti wate tokwaduduro fa sete de nkyirem esema Sakumba ka ye nya fa benti ji ona kansem ma no no hu so pese dua bu mokwaku anu anisi wo aseba hia meda o black power ho osa wabotre na odi adwuma no faye wo dwuma sa why ai wabotre no faye wo dwuma sa me pe wasempa unse de bia me comment wo video ase ma ena me hu se fault bia ba obi video ase me sia mo eje SuroWiase fo osa hene ne crofo odi o mo ba no o mo ka no krepa mo hwe abrochiri owo no
Nana so oh nana de make so ate ase right on one oh light e wo how light back ko kra duma untime ndo abia na jo asiafo ze body battle me twa kwa me hwiensa me de Akan TV ne battle share kwan bia nsa omutu ka so omukoya adwuma omudu nkwanta so ankwanta bia ho gimi nsa bi no seseku enyira machi aha na munyi bi no me hwie me di mu twam Akan TV ne battle nkwanta bia abroche munyi bi kwanta bia nyi bi omutuka omama so omoboa nipa omba so omboa kromfo ama omabuga fo ani bi asiafo se me wo de metiesie ja twa bi ma me abema nana mabro usa me Baffour de me fro nana ai na de awuo ni sisiku akwankyere no mixi ba kokra obosomfo ne me mama se me bepe bosomfo ma na epa chewo de awuo ni sisiku no na Vera we de ensemu se dos ala mi wie ya fibi bi jajon shebe sa be hwie nsa me nko wo hwa brochire me kwa na mjira me ya video ni pase no mahu omo me miti kro we mu mo se mo de me kwa sie mo jimi ankasa Vera o kai se me kachi o se kotwa de awuo ma me ana akachi me se January o be kwa kotwa de awuo ana me hawa ana o say any special request that any media agreement sponsor and I'm so yeah boko me ye audio kakra why oh yeah there oh good me so me ho ye pa very good you chrome ni ba ko na achia me ye video akwa mo obi bye bye obi sam say are you a Ghanaian am say ya me Ghanaian aha Vera yasem no o kai say me catch o say kutwa sisiku adi awuo ma me na sisiku nko na say ye twa no na aka che me say this is January last year na me ka say me o and I say me a special request there me sponsor and am say yeah metua utua di awuo nko a metua aha eti now di agro eti after January na call no na be ka che me say di awuo say on pe camera nti mo ko e wampene okay afi wo hu di awuo o ne metie di awuo so on tiase da sekumba so ojimi na ntwie asem no kra nkan twale ntwie me ma video na ya yi kakra me ma mo be 40 minutes na mo tie na ayede abrochie fo no bia nhye no comment sankrofo mu ye fake sini no mko yi sakubo ntimi nyami wo kromfo na tai me nka e wasem wa primi kro wa priu kro na beto wasum nsem bedu say 24 minutes twi Jonas mo ya di obi nua no mabre o me be a busy man o kira ba bia me kono so ati ase akromfo nko a kadaje me no kakra ma wo anyimre de ona de me ya adwuma anie cameraman a ukotwa he sansa we de kuta me yetimi tua aka boso me kwasia ukotra boche se wutwa me ho ayi wudi sakumba chi ena wo mba se wuti de me kache awia no me makra involve a me kwasia me nkraman ena me yisu omo ne wo mba o ka me bowo me nkrama ho Ghana no untua sha bi na seseku se me kache o se de okoye sini epun bia wo ne safoa me ye fere me fere de u se video nyina manimu ama mo fa che me obi a me fere de okay me se twa kwa mu Akan TV ne bantel me di mu twa kwa mu me hwiensa kwa bia kwanta bia nyi me se Ghana Bosom nye omu twa kwanta me ton mo mamo omama so omu bebo nipa omba so mebu nipa ai omu pa no kra me hwiensa jagda ne munyi bia hwam Bosom bia mo Ghana mo magi bi me ton mo kra mamo mo fa mi agro me sakumba me Ghana me from the living center honhom ti asefo unim baby amenya o mi si so na me pa adofo nyompa me Ghana no ena mle bi me to adofo cassette la cross than com ni a tire cassette na chi the living saint ena obi ka che me se fasa asem ne to ho so honam dinya the living omo nim pa no nim se frame the living saint me twa ekwa me sa cross wa yi ai me makas na twam
ma hwie saguo aton bente ni Akan TV ama honhom Sakumba de na djuma guo ye kromfo on de se me ka se nyimire de anya de ade ho bebam sa seseku se apunu bia wo ne safoa ena wanya de komfo de asemba so hwhwim o meso ayi asem abeka yi nyina hu se futu no abetu ena black power akra makọ bopo ba beye kadeje me nom kakra ma odi akani black power akra but mi twakwa mu me ton kra Akan TV fo ka mutu kwai se buko twa nkwanta bia nsuo bia mo ba mu nyi bi no mo nya nokwafo ma amasa mo beboa Ghanafo omo ba so omo beboa Zafo te se Sakumba nom amoma bebu nkrofo me ma sorry kwa me nkroma de nitiji okoma Ghana me kwa ma Ghanafo abrochiefo obia hye video mu nti na me ye bre mo hye abrochie ba bia me gina pasiafo se mo de me makote die wo na se me nche me bobre o na Sakumba se me nya amamre na ye friend say seseku se me nya amamre na najo besiamo ero bia ba first video no ma mo fa nche me na hit no wo mabre na wo twe nya ize mame nti ero bia ba ye no pasha mo igno na mo mo ame why mo share video no abrochefo mo share manim de mu hu because me ferade me nye cameraman ka mo betinsem abroche ba bia me gina pasiafo se mo de me makote die wo na se me nche me bobre o na Sakumba se me nya amamre na ye friend say seseku se me nya amamre na najo besiamo ero bia ba first video no ma mo fa nche me na hit no wo mabre na wo twe nya ize mame nti ero bia ba ye no pasha mo igno na mo mo ame why mo share video no abrochefo mo share manim de mu hu because me ferade me nye cameraman ka mo betinsem be se twa kwa mu hwe hwie wo bantel me ton kra man kwanta Akan TV fo butuka me ton mo kra ai seseku se bia me pe bia menka na me nchira kwanche na conform afo so o sa ka kwanche no atin sa kwanche ni nyina aba e se me ni omo na eye show no me ton mo kra kwanta bia medu bia me ton mo kra ma kwanta no Akan TV ne bentel so mo yem kwasiafo se me mo de makotena asie he agro mani susa Ghanafo mutia mo comment me ni omo de o wi ni show no mu pobi adana ena ne ma menkraman o ma ne menkraman ka me bo omo wo Ghana so se wo o masika utua asia menkraman te Ghana we come beef o ma we come beef da me ba ba jintuma ma o yire kwasia mpanya untimi ntontoma memi ye nipa he memi nto o menya kwasia wo to menya kwasia kura wiase bibia hunu amepen conform for the ferry for me mama se be pe na bosom fo omo na epa me chew omo nim nipa me ye conform for ka chem se ye onwanwa krofo bebiri aba se omo po omo mu omo me ba man kada SuroWiase fo na di kan bo mama ne se abosom ne di ato omo nim se me ana omo pe me bosom fo osa hene me chia fa no kra ye wajuma sa wate wa ho brase no kasa osa unse da bia me comment ma na me fa wo so di Bob TV ho adanse osa hene video bia ni wa asema ba ho ai me sa wo ho di Bob TV ho adanse osa hene ai ani SuroWiase nya ba ko no ma mo krakra se no mutu bom e ma obi anya oyodium wate SuroWiase fo ni ba yi vera we ni papa wa maso be boa konfo azano amomo bunkrofo se bente de oye no the video we pie mu delete mu video ba kokra se medika no memo kwasiafo me sa twakwa mu kwanta mi twam twakwa mu hwe abrochie na wutwam ene kra warning sa wo se baby awoko no hwe me ton bente nom kra Akan TV mi hwie twakwa mu no car accident mo hihye to bente anim mo ma mete asem da seseku wasem na migina so ameya akwanchire kwanchire mra na wie no mane nchekra konfo kana chire me na mama akwan obosomfo me na omo try me no asem ba enya me fra uti audio no yesi obi enim kane asem mate hye wa hu se emia emia Mr. Baffour me na omo ayeme salo na me de onim se me se dade batakari o to maso kra makata Sakumba ni hwe obeto oye kromfo dia wo ni seseku si asema no kra de yentwa ho dwan nantwie mi twa ka kwam bente o kra na mi twa ka kwam mi do kra gira ho mi si ban
ukra du ho a empimu nyina na ka emmo entetew Sophie emfansi sa wonam kwasi ampanyi wo de meme kwasi asema a wapa wo je sese kusi wo mfa twa da ani anom ohun sa no de aka sika nam de to yo ba die wu akwa kire de ohun sa ma hwe agu ani abre omukwa de na omukwa ye kwasi afo mo mu video no ma hwe o e ba ya me frɛ vera no kra ma hwe bi ti ase ukuta kra mi kuta Jack Daniels ukuta kra he sa what is so ukuta kra ukuta Jack Daniels sese kusi banto bi ukuta kra nke be ha no hwe abrochen sa de ma hwe agwa uhu bi da unto bi da unim sika ye de to kwasia cameraman wo sika ye de to no etibi tu aka Bosom ukuta kra mi de mi kuta Jack Daniels obian comment me ni omo ho na wi ni show no me a fanboy o anyimre ma so black o oh anopa no se ma se pabo akura anyimre yo video wenti oh na se bi wo bi mi wo bi akra na ade na se mrofo ma wanta de bo hwe abrochiri ena me di SuroWiase adu high tech vera wanye interview konfo ahome ka kwa na chiri matumi nya adwuma konfo me na me ka chire o matumi nya adwuma sa kwasi afo na de me call cemetery no agro man di so sa ukuta kra bi kuta Jack Daniels ali muwa mo hia bro chire ani anu mi ye video ni pase lu mo shi omo beti be firi akọ ba bia nsuro na mo wa be na sei Sakumba sese kuzi men ka cho se prubia on safoa prubia on safoa enti de okwa le de nkobe osisi ni nam kotwae na asem no kra de mi twa ho nantwie kwasi ampanyi ukọ bi edi ewo na osimi misa o empre dodo se ni wotwa nantwie ama wa Bosom na when was the last time Sakumba be bodu akuta nsa ka kira amansan empre dodo a wotwa nantwie ama wa Bosom ana dai twato otwa nantwie ma wa Bosom kromfo wo de adwuma bedi me no nim so atia ba bi bone hwe bro chire oh glass kwasi ampanyi mebe ti asase we sise mo de me kwa bro chire me take it ready me ba Ghana me ba ba jinto ama oyire aboa ntoa kra timto bi ma oyire Sakumba na de me ma kra asie na fi se misuro enyumre sese kuse mento mebo on de sha kwankire na odebe na na ba fo se on sa ka kwankire no e mani nu fiada asansa fa de ode kire de nsuo ye no moma wi anye fa battery gira ho tokoduduro fa seta de kirem me no kasa ye ko Bosom nsia mo na na bia yie no na me ye odi obre o omo se me nya bone omo Bosom fo me me ko ba bia na mayira asana mani aba me ho so me mai kasa me ho chese fie kro bi kasa me ho ana me bi ofu mo share video no akwankyere no se me fa mfiri kwanta na me fa nu fie enti no akakra no maduru fie enti me twa kwa mu kwa bia me twa metu nsa guo bentel ani Akan TV cars kwahia na me hyehye enya mo ntete mo nam kwasiafo mu kutakura me kuta Jack Daniels to ama mo he de aka mo de me abrochefo bia comment de wa wi ni show no bia comment omo ye fake video we pie na konfo bi obeba Akan TV no mo hwe no SuroWiase me ne gere vera di nkomo na wotwe mienu eno kra no nte ase oso mpese obi abeba be se omu station ansa na oje black power atum black power me ba ho no na na mafo ma me kasa me pe Bosomfo wa Bosom na epa me che so mbe ye Bosomfo die wo minyi ne mada na die wo a kire di nti a me pe na se ono so pe ma sem na wotwe nya o gina be so na o wi sanse nguba so seseku di akwankyere na ba be se mane nu fie da sakwadu no tie nsem o mo ka o video no mu nyina fa benti gina ho kan nsem no ma no fa benti gina ho kan nsem no nana ni anye bibia mfiri ho bafo kana kire matumi nya adwuma Akan TV SuroWiase no mani abre omo na omo asori
Se kusi on pese o mukum dwafo didwa kum dwafo nidwa untimi fa bo ba kum no ma mienu o mo mese wa adwuma sai sakumba bu nkrofo a bente untimi ko interview no ebisai na obi ba ni interview di akwase ampanyi jimifo Akan TV mu nyina mo jimi me ye adwuma bosom ye betuma twia mu nyina ka afe mo de me makotena ho na wiase etena ho kwa my mistake pao me expose mu more me adwuma say wo kwase ampanyi a wo bu nkrofo wo adwuma say wo no mom wo adwuma be say udua no baya enhye sakumba wo be sira no adi wo video e bebra yi wo be sira no adi wo ire be gya wo wani huhu akonfo nyina wo na ho otan konfo bia ho ofe me ka black power crowd no maka so le shechi hwe nana ben a black power no call the festival and next Saturday o mo hwe ne ho fe wani o ti sep chimpanzee asia o de me makote ukuta kra mi kuta Jack Daniels wo he de o wi ni show no ukuta kra mi kuta Jack Daniels asia ene ma de kwasi edu sei ene ene anom mo fa chebe ene nkwasiafo we ntima ma hwiri ska bebiri o but akwankyere de eni kwasi obuso ba de sa aggressive commander eso still me ye makwankyere kwasiafo we hunti kwasiafo ye dufie anu makanche abo me mpaye ana video na ba wie esiamo broche for mon share na mon comment ma me nye fake o me ye rare why me nye fake ahohoma di ma ye adwuma this week no na me nye campaign ma black power o e pa bo chew enye campaign akwankyere na me ye me de be hu na me ka obaja safo ebu no be ye nka na sem siro nana konfo se de wa sha ase no ma me nte ho asem fe no akwa wie unse da bia me tufo ai nipa hia moa ananom ba so mbebuo nipa ti adwuma ba ma woni kwa adwuma ne ho mesrew why ai wo de me ka asem awuti SuroWiase fo asem kiro mo so a me no mbedwa ato ame na me ne wakasa aw ferry for me na nasi wan kwa hene na Baffour akugya wasu sa kwa de mani si wani bie mu oye ayi enome da ne so na no mpo ho asem bo betoto momone sa wa ya prepreja mu ena oprepre otwawo da ben ya SuroWiase fo ba ho na asisi odi ho ayi kwai bente Akan TV betwawo da ben SuroWiase fo ne betwawo ani brenti wa sorry competition a opako emwa bente sisa suman uye nipa bone for video kwa wie na wo kra be so camera siusu a na jimi de wa jimi pa wani guase a ebeto no nya so se camera kra beti ba so vie na wo interview no kra wonim yo aso di nkomo wasa papa wasa vera no atichen eno na ho ya mu station no mimi video no na mo de so se me yase video ne ko eno ana me kope mu nsem na nka na me dia reply because video ne ba me nkwasi asem ti me nya akwan hwe ba ya na mbegu me nsa me ji amamere ne ama na edi ampa no kre di awuo ni seseku aba seseku akwankyere ni ohusum osi edu ba bi esum a mi ntwa usum da wabra boso wo ye mamofo bente Akan TV wa ma so beboa me du kosumu seseku si mi nyira sumu yie ohusum ye wo hoyi bente seseku so di suma tfo abra boso wo ohusum sum na da wabra boso bente wo sakumba asemajo wo be sire nu wabosum nyina bedwa na ja because de omo bokro no egunsa mene nana no be kasa wabosum nwane nya sakumba asiampanyi o de meme kwasie agro mani so meme so hwe anaju 2:30 na mshi ahonhom omu dwane ye meme nwane na meme ni paketwa anaju 2:30 wunni ba bia me fira ko bisha me maame ma me kwa na me be ma enon ka ho a ati me papa ti ase no frem okofu me okofu papa konfo komo chiri konfo wo tan eno mo ede ye ayisa ani bre ode SuroWiase call ayi ye friend say suman kwa he ho nana Baffour ho won so omudi achiri
competition so kusu on person omukum dwafo didwa on ti ahye la mo bentel sisan suban wo ye nipa bone for video kwa wie na wo kra be so camera si so a na jimi de wa jimi pa wa nim guase a ebeto no nye so se camera kra beti ba so vie na wo interview no kra wo nim you aso di nkomo wasa papa wasa vera no atichen eno na ho ya mu station no mimi video no na mo de so say me yase video ne ko eno na me kope mu nsem na nka na me dia reply because video ne ba me nkwasi asem ti me nya akwan hwe ba ya na mbegu me nsa me gi amamere ne amane di ampa no kra di awuo ni seseku aba seseku akwankyere ni ohusum o se du ba bi esum a mentwa wusum da wabra boso wo ye mamofo bentel Akan TV wa ma so beboa me du kosumu seseku si me nyira sumu yie ohusum ye wo hoyi bentel seseku so di sumatfo wabra boso wo ohusum sum ne da wabra boso bentel wo sakumba asemaju wo besire nu wabusum nyina bedwanaja because de omo bokro no we gunsa me ne nana no bekasa wabusum nwane nya sakumba asiampanyi o de meme kwasie agro mani so meme si ohwe o anaju 2:30 na mhyi ahonhom omu dwane ye meme nwane na meme ye ni paketwa anaju 2:30 wonni ba bia me fira akobisa me maame ma me kwa na me ye be ma eno nka ho a ati me papa ti ase no frem okofu me okofu papa konfo konmo chiri konfo wo tan ena mo ede ye ayisa ani bre ode SuroWiase call ayi ye friend say suman kwa he nana Baffour ho once o mu di achiri competition so kusu on person omukum dwafo didwa on ti ahye lanka ate abisade enya yi ai na so ba bi achichi abo ho ne yesha no ti medema sem beba yi abruchefu bia hye video mabre o abre na wo twi di awu ama me ho antome sisiku akwankyere ndie o se menya na najo me free junction me kan de me pebia nko o me cross ayi last ayi me hwie nsango we de nana no mo fa nche me o hwie nsango bantu Akan TV me ton okra man kwante bia wo betwem mo de mo ka mo kotwa program mo nya Akan TV fo nya ahwe mo hwie nsa na me hwie wo de ape o de kra mo comment jagdan e sakumba okra no bida me hwegu fom me ya akwankyere me to akwanti wo de wo seseku se enyo na aye bibi ai ntini de ode da seba ono na me fa wo de so se men kan cho se puru bia oni safoa ntini de okoye ni de ono okutaki no dada ntino nti ma me wo rekra ti Akan TV sa ma hwie e wo mo ho mo de apetisi dia na na okra no me da man hwe o nsem a okan na metie kakra ifa me ho no na mbe bibegu me nsa na mpa di ewu no maba ai me ba be wura me fie me nua no video ni edi besi ha enti no abruchefu ma bre abruchefu ma bre no krenti ma bre obi an share ma me wai me se mo obi an share video ma me bi an share video ma me e ya kwankyere trudo a ni fake na me ye kwankyere trudo ba be wura me fie benti wo husum da wabra boso abre frijoada yo sisiku bejinsa moti ahene bejinsa die wu bejinsa nsunsu a mo Ghana nyina mo bejinsa eye bento ni Akan TV na me di ni jamo omo ba hye omo bebu omo be hye akromfo bukatafo echi na omo bu nkrofo efi na ko video epia konfo bia onye no kwafo no si obeba betena ombekwa akotwa no monte de to bento ni Akan TV me ton mo kra ma omo se de omo si omo di kwasie no sisiku ma wasem mrem usu di sum ato bento so ntimi nya kwankyere no usum video we pia e ma bento nye ni pada video we pia masum nto bento aba fa no me to no so so camera si no so kra ma no me ne nye mo
bente so camera sine so wo amasa obebo boa so obebo fake akonfo amomobu nipa nti mu nyina mo nso mo nsan bi na mo ma nokre na di menye nipa bone nokre na mbeka no nso mabo medua na seseku si asema bente abepa ho chew a wotima kobodua de onye nipa ede ne tra yim enti wa ni bidi nti na ase ye ntokadu ne mfa ni nyina ho ensema sakumba kai na ne ye bonada ne de ama bente ma wasem mmerem no mu hu situmi wo ho konfo me de masema ba wiye akwanchiri mabre pa me so di dokre ye adwuma no ma me wo saka video ya ye do bi bia se abruche fo mu share video yi na masemi ba wiye me ka twato konfo pasta ubia mu behu no Akan TV mu hwe ni ye onye ni papa yi suma sigwa tina sesikusi mi twa video no osumu no na ye hu de ese wiase nsem wo ho suma sigwa na de obebɔ ne hompem abegyina ho a challenge me di audios be pie bebre me do bia se me chia mo bia ba bia ne mere o ma bre na otwi na mo mama piafo